What happened uslap bajur? Kaseng Khasi West Khasi Hills min hakas nginingkong kalapan long ya kashat suk mensim besisin sisnem kapalane ars ngilenter hasorba nongston hakabar gi spangot ki thaisoti bat kirang katsai na keleng kisnong kilawan bani shimenta ban pelong ya kani kashat aingu yu blei nong bu nong thau ba unkur khu ki shwabagen bet yu sambai namar ba menta kadika ayom ban rep ban riang kumta da kajing shat aingu yu trai nong bu nong thau kajing kerman kadon buun sakar khu yu sambai buun long ubaman baha hakani kesnem baro sisnem hak bala pendap ya kani keshat da kajing ipu ipien ya kani keshat suk mensim ka basipo bala penlong hakamadan new nongston kabala sedang ndu kasngi ublei bat kalakut hakasini kong bat lasdang ya kani da kajing duai pirat ni kangu ublei na uriu teman kaseng ba nong shat nong khan hadin kata lakan tiupat ya kalamaniam hakate kasngi laidon lang ru president jong kaseng hilang na shlong uba roben kurba uba tai parlen kharling do Secretary Kaseng Khasi West Khasi Hills, kumju President jong Kaseng Khasi West Khasi Hills uba S Rani. Hakate kesngi, kinong shat ki belariam melody daga khor ka kriam bat kadhara ka muka ringkat ki paila ki ba isong kya, baro kita kinong shat kilawan khnang nadu mairang, nanong ston, rang blang, nong dom, nong spung si imli, nong spung si imyong bat nalait arten. Ketika shat suk mensi menta usnem kalalong shisha kepada isyong kun haduk kata-kata batla sakhiru daki spangut kipat ba jong kathan kibelawan najan bat najengai jong kathan West Khasi Hills.